Ovo je jedinstvena manifestacija u Srbiji, zato što jedino mesto gdje se samo ovnovi izlažu. Postoji još izložbi ovaca, ali su tu mešano i ovce i ovnovi. U okviru kategorija imali smo odrasle ovnove, imali smo šiljegane, imali smo zatim grupe, prvenstveno smo dali prioritet u matičnim grlima, zatim neumatičnim grlima, tako da smo imali, da kažemo, jedan težak zadatak. Što se tiče same ove današnje situacije, mogu reći da su odgajivači dosta solidna grla doterali, znači da se nalazi dosta, da kažemo, dobro je pripadnoj kondiciji, iako se izašla iz zimskog perioda ishrane, tako da zadovoljni smo, a uvijek neke gradacije postoje kod pojedinih domaćina, što smo mi danas to i cenili. Prvo ćemo proglasiti prvu kategoriju ovnove cigaja umatičene. Treće mesto, Barbu Trajan Vladimirovac. Došli su dosta iz okruženja, međutim, zbog ove situacije današnje, mnogi nisu došli iz Srema, iz Bačke. Drugo mesto, Marčel Mustec Torak. Izumere, kod nas je do pre par godina bilo oko 1500, 2000 ovaca, sad to ide svelo se na neki 500 da li ima u selu. U selu je 2300-400 kuća, znači oko 6.500 stanovnika. Nema cene ili nema ko da radi? Neće niko da se pati za badava. Nema prodaje, nemaš, ništa je organizovano, ništa je rešeno. Svako te ucenjuje, sad kad dođe vreme da se prodaju jaganci, svi te ucenjuju. I natkupci i mesari. I prvo mesto Ilija Vojt Dupljajan. Mi nemamo problem sa plasmanom, jagance vrlo lako prodajemo, što privatno, što ove ovlašćene klanice koje dolaze uzimaju, tako da u potražnji je jagnjeće meso, tako da nemamo problema. A kad je reč o ishrani, o drugim uslovima uzgoja, šta je tu problematično, šta je tu Pa u principu one su, povoljno u smislu? Pa mislim one su skromne, da kažemo, sve ovce su skromne, mi ih zovemo u smislu čistači, znači one jedu kabastu hranu, koncentrovanu hranu, mi ranimo, ja lično ranimo to onako malo ozbiljnije i onda se to vidi na jagancima, na izgledu ovaca i tako dalje.